UMP Shillong ya kanu ke HYC West Khasi Hills halor ka jing sadien ka than ka New Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District minta ka sing ka Sauterik Risau arhaja apsaw hapo ka jingelam jong u president ka seng samla lomlang khars imli kila kandu ya UMP ka Shillong Parliament Dr. Ricky AJ Singkan Hariang do halor ki surak bakong san hapo ka West Khasi Hills District batru halor ka roy ka par ki babon. Ya katay kimat ke HYC West Khasi Hills District kalapan ngaw ru ha uba Arden M Pasaymoy panya ka shan lem. Ka HYC New Trap Youth Council West Khasi Hills District hagan ka singi ko mtang ilayo ban ya kendu ya Dr. Ricky Ejik Sungkan ibolong MP jong ka Shillong ka jongi kumjuru ni kendu ya Baaden Milar Semat ibadai Semat ibadai Presiden jong ka WPP kalau kimat jong ka dong ka than ka jongi hakijing ya kendu jongi ba Dr. Ricky kalong kawai kalong halor ka jing halor ka kawai kamat kalong ba hadin bang yoi bagani ka surok kiswan kadai tang hadu ka bakut tang hadu motir nam ta kiswan jongan ka tulin na nosoin harampai berkajing kuat ke jongi long de sedang no saksikan fis nang bakan nong kajing kerku ya kadong ka than ka jongi ya ko jong West Khasi District tindak liang jong iru ila ular ban simpia nam ta kani kajing kuat jongi nang bangin yo no sa ya kaskan fis kan nong kajing kerku nam tai ba berkebaar kelong kajing kendu ke jongi halor ba banteng ya ke intermediate lin lan ka tulin nadu namo chadu kulang kumbangi layo ya ka benta apa fer ni layo jutular nadi formen swa bat ni afterman ya kata surok hadu menta ba kadeban yo no sanap peteng na namo na magi kani ka ba tre menta ka kud hadu mo tinadu mo hakulang kata ka jeng kerpat ka jongi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka tulin ban connect na ka West Khasi Hills District syaka South West Khasi Hills District kamu na no sain sama kurwat ngi ka dan ka tu ka intermediate len ka ba tre menta kalong ka ban Malaysia ke Malaysia wak kaji. Mereka jeng kuat ke jongi kalong ba kade bandon ka tulin na ka connection na ka district kemud nanosoin sama kurwat kata kalong ke jeng kerpat ke jongi yi. Bar kawai kalong bangi ke jeng kendu ke jongi yi ba da pipet nanong kasen da piat hanong knum kala khamjan nanong kasen sya jaido sya kendro sya nong knum ban ya wan liat nanosoin. Dikitoris ru ngi bagi khamyat ya ketika surok kang tai kumtangi kerpat ba laknu nui doktor ba inirap ban penyo no ya ka tulin dan ka intermediate na nanong kasen hajaido hakendro bat hadu anong knum knang bakan nong gajing kerku ya ki pai ba kham tam ki nong wan jungok kai percai ki da kham jan bat kawai kadai ka ba menta kawai ku bangi kenduk long ki surok i na nongstoin Bandung Sopian kalau long kajing le ranyangi ka West Khasi District ilayo kini surok nang ni entai da kajing yarap jong ka sarkar kami hendrai Kau mentak long nanong na Sopian Bandung nongstoin kamdan ka surok ko biang ho ni mensuang ilayo benar ta kadon kita kan satre kita ka tulin hendrai menta pangi ba kam sumtre ka tre da ka surok ba longkat ka PMGSY dina kaliang jungi kerpat ya i ban yarap lem ban penyo kenapa kan long kajing kerku bat kan long kajing itanat ya kan long tau ka jungi kata ka di kerpat jungi berkawe ki PMGSY ni i kini ki PMGSY ki bobun ke ban kaliang jong ka office Pirludi kalau hak syaka tenat ndrai haduk mentakin patre ki bobun hapo jang West Khasi ngamlak banjar nak kalian jungi kerpat ya i ban ya kentur lem bikin diruk nang bagin kami okloi berkawe ka surok long nang ni na ruyang hatong hor ngi ba hadu atiabari kalau don kam ka intermediate dikata ka jengi keren ka jengi bat i bangi kerpat balak nu mangi i ka don ka sinot ha ka tonghor ke balang tonghor ka senam arjar laipau dikum tangi la don kam ban i ba sarkar paken tum kre ya ka intermediate naruyang sya tonghor sya du atiabari na makan nong ka jingker kuru ya ka tega than jengi leng ba kini ki surok la Dr. Ricky bolong MP jengi ila ban yarap lem kan nong kan pun kiuru ya kayo ka kot jong pajba jang West Khasi District kita ka di jingker pat jengi